UMP Karaja Sabhana Meghalaya u Dr. Wanway Roy Kharlukhi ulong baladalap ba upentri kam hi ya ka MP scheme un resign no mardor nakakam MP hi. U Dr. Wanway u bala ujor e jahar ya ka we ka YouTube shimat ka ba kenno bam sap ya ulaong menta kasngi ka arpau tarik jeliu arjar kusaw ba ulayat saupo snam haka kam san perthei ula persyang ban imbet ban yat bet bala don ka jingkenno ba ubam pisa untho hi mau syaka CBI ban wan tokit bala da kalap bomdei kiba kenno kin hapsiu bai men ran khmat ulaong ba ya ka MP scheme jong u la palai lut jong u hajar arjar arpulai lai no tang ki bom pat pha ya ki utilization certificate bat ka jing pentri kam ya ka MP scheme kalong ba ula ibet haki school ki shnong ki hospital bat kumu MP ushu pha sha UDC kat ba ka jing pentri kam la lehi ki ba yo ya ka scheme Henry ha usnam arja arpulai arpusaw ladon ka jing pen kala ya ka rukom penyat ya ka scheme hajakapan pha sha ki tana sarkar pedeng la pha bet sak na parlimen shabaro ki DC terter sha ki BDO u Dr. Wanway uloong baladon ke jingkeno harinsan social media ba ula penan kam bakla ya ke MP scheme hendai ulakwa ban keren syai kedar ba ulayat sabhosnam hakakam san perthei umpat ju penan kam bakla AA bat ulayat hu ba udan laitali ki bank account hak ba ki brio ki la ban tip nomor umdan AA ban buri usyakri pat ba Kalau buat lebih kali ngang sim juga bah, jadi ngang value bah, ya kata kebah kemenong, hoi ngam deh bohong, ngomong deh bohong deh buri, ngang persang berimbek bernyabek, bah ngang value kata kebah hikai ngang, nado pengenang red di naik bah cuma, bah nengkau kan ni, bah ngan dapat ya gitu ki comments, hak itu comments sih kalau penpau begitu pulih, ya kini ke YouTube. Lala pengidai nontok, lala kita kepisah berlomba kumbang itu mengi. Dan mar kata ke dalam orang pimene immediately masun jawab betul nge-file ya ka ayu haga cyber ya kan information report na ka cyber crime jonga government of Meghalaya police to ki makpet maki ya ka to. Dengan orang mene mau pek scheme jonga arpulai arpuar. Kalau ada na DC office penjolok, ada clear berok scheme. Nanti alai stang itu kiba kim submit utilization certificate. Kiba submit utilization certificate tu video numai. Numar mengag scheme jonga ki poi batch ki dorbar snom lani mon ki school lani hospital bat ki pentrei rumki bat no ong hang ni le depi lap bokadon ko wega scheme bok ki ong pentrei Dr. Kharlukhi that day I will resign as MP. Le don ki ong bong pentrei monga. Na e batch snom re jonki. Nangta segawe pak kini ke scheme dengan akula akusau ke jingsa kini kala dewan lut dan rei nomorta ke election di gedang sa sekatu kami gini nang happen clear to mencuah ke por ke scheme arpulai ibu nodal officer UDC dengan bu new is kasil di kawan ngangalong tang recommending authority kisnong di thos ngang recommend jo DC nangta UDC pak usa ayo tu pisah bagi dewan yo si blok. This for example, como I 10 lakh, ki Aisha ke blok ke Aisha ki beneficiary san lakh. Ndagi la ada trade siteng, ki submit UC, ki se yacht ke trade siteng ban pergi ke kampung ki. Kini ke yacht 22 23. Dawan kini ke 23 24 pak, kerja aku no, ke change ke sistem adali. Haga jaka ke rural development department jong government of India, ke la yacht not through parliament. Dan ke parliament pak kayak ke berjaya online nga submit batch sa parliament na parliament ki pha sa baro ki DC district tiga poi ke scheme ki bidigo nang te ke poi ki tiga yak kuntagi dinanta kumunong pi ong net ngong kata ke jo ngong sapus lajan sapus nem mengiyak politics de nga persang kat ke mengala ban imbed ban yak bet hanga kami kum kini is really hurt. Nomor haduk mentah, ngam dek kuat ya mengenong bohong. I try and open for any investigation, any benda semut ledon berkenok dengan di papers bawa uang bawa bank ni kan. Kaya ke benda lek nengkong mentok baik mengasih government. Please write to the CBI to investigate me and lagi lap bangalek I'm ready to go to jail. And number 2. And file a defamation case ke YouTube buru ibu kerja burongan. Kalau ngayok itu pisang ngam dan kam pisang
angang hangai ke pisah kam dai ke jingim tu pisah sa asing beduk ke yo bopiu.com ngan le muta kan dai manga tinang ta kumun ong iki baik long transparent la iko press I have 3 bank account meneng ong berabaja ke dong SBI nanta ke lagi kra SBI but HDFC is lagi kra anybody kila now hak ni ke senam mo maybe 40 years hak political career ni nanti natuk te la tenat ke bank account musuh